Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hagakat projek uluber atar pausan keseng Riwa Development Organisation nong Juri Circle kelahir ben kendrai ke Shlam Puli Ram Krishna Mission kemudian Hashnong Rana ilaka nong Juri berlak bagi nong Thei bar Jylla kiba omsyum lebih yang ikut kisla kibede bagajing Thei jongki kumta hapo gajing lam jong president wa Lovingson khong no be bagi nong lam na central body labe no yaki na gajing Thei laban kedau bagani kalong hadian citayo bala iPod ginong pentre bikin le igijingan kam Henry namar bi klam ko ngu lani pinsha skor ke hukum jong gaseng kum tala pen hekrat no iki nagani jaka अभी 3 महीना सदी गया था 3 महीना हो गया 3 महीना के काम का पहले नहीं उसका पहले से मतलब उसका पहले से हम जान पहचान है अभी 3 महीना हो गया इधर से आया तब हाँ मिला था उसको इधर आया बोलेगा क्यों आया ऐसा कुछ बात नहीं है ना हम आ सकते हैं क्योंकि मेरा वाइफ है इसलिए आ सकता है उसका भी फ्यूचर है क्योंकि ऐसा नहीं है हम लोग मुस्लिम आदमी उसको फेंक के हम चला जाएगा जिंदगी में नहीं आएगा ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि उसका फ्यूचर भी हमको ही देखना पड़ेगा Kembali i benglawan ho Bnai Januari nila lab sibun ki nong Thei beri bar Jylla ki kimla penbiang ikut isla ta nak ngi keseng lab tha ki penbiang no ikut isla nrei ngi i jing bom snyo jing ki bet jing bom khin snap ki kumta bagi wan batak sngi lab kimla penbiang ikut isla te kumta nak keseng ngim ban se ban sim no dek sinjam bateng e tak babek sendon no yaki nakan di jaka ban ngi sim no jing karpat ya ICM dan buram jengi rekat IM juga terit bah kisah ban kap parking no jing ai tring lesson ni jadi bar Jylla namar kat kum bakalong manta udon uwe no Thei ngene beri bar Jylla loyo lok sendon sini te ngasim ngaperem no jadi kethe kasi jengi namar baki kim kain snap laga jong ka jing long bat tak ba IT de HU bar Jylla ngaperem ju de kene bat nani sekmat ngim ko asu ban kan dia biang kemne ban leng kaseng ni ai budi ni kene ban nginam syak sendon su iki baginwan sekali ka jaga ka jung ikat bakimla bertembiang ya ikut islah ka jungki